umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Uganda ukomeje kugenda uzamuka ariko uba mwiza uko bukeye nuko bwije, ukaba waragizwemo uruhare na General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ndetse akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Tugiye kuganira kuri byinshi byaranze urugendo rwe mu Rwanda, uruzinduko rw'akazi nyine yasoje, ndetse n'ibyo yatangaje nyuma yo kuva mu Rwanda, aho yashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse n'umugore w'umukuru w'igihugu bwa Madamu Jeannette Kagame, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Rero mu gihe u Rwanda na Uganda bikomeje gushimangira umubano wabyo nyuma y'ibihe byagiye birangwa n'ubwumvikane buke, hari amagambo akomeye agenda atangazwa ku mpande zombi. Rero kuri inshuro harayatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba, yakomeje rero gukura ibitekerezo bitandukanye muri politike hano mu karere. Muhoozi yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Madamu Jeannette Kagame, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ku buryo bwije urugwiro yakiriwemo mu Rwanda. Yatangaje ko umubano w'u Rwanda na Uganda ukomeye kandi ushyushye kurusha mbere hose. Rero ndetse n'ubuye butumwa ubundi muri rusange yatanze, uruzinduko rusobanuye iki ku mubano w'ibihugu byombi, kandi n'izihe nyungu u Rwanda rushobora kuzanira abaturage barwo, nyine ubwo navuga ku baturage b'u Rwanda n'iki bashobora kungukiramo, ndetse abaturage ba Uganda bo bashobora kungukiramo iki. Iyi ni The Quick Times News, njye ndi Benga Oziana, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe. Mwaye ikaze rero. Kuwa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga 2026 ubwo General Muhoozi Kainerugaba yageze i Kigali mu ruzinduko rw'akazi. Yakiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali na mugenzi we umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Kwakirwa ku rwego nkuru byagaragaje agaciro uruzinduko rwahawe n'impande zombi, ndetse n'icyizere gikomeje kubakwa hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'uru ruzinduko, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagiye ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, yandika amagambo akomeye cyane, n'amagambo yavuze mu rurimi rw'icyongereza, ariko ngiye n'undi nayo kuyashyira mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo tuganire ku biyakubiyemo n'ubundi bigiye bitandukanye, aho yashimiraga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, Madamu Jeannette Kagame, ndetse na General Mubaraka Muganga ku bw'uburyo bamwakiriye we n'intumwa bari kumwe. Yavuze ko bagiranye ibiganiro byiza kandi byubaka ku mubano hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Ikintu cyakurikiyeho cyane ni amagambo yagira ati umubano w'u Rwanda na Uganda urakomeye kandi urashyushye kurusha mbere. Ubwo nuko aya magambo agaragaye nk'ikimenyetso cy'icyizere gikomeje kwiyongera hagati y'ibihugu byombi. Muri rw'icyongereza yagize ati I would like to thank His Excellency Paul Kagame, First Lady, and my counterpart General Mubaraka Muganga for every warm welcome our delegation received in Rwanda. Ndashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umufasha we, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, uburyo batwakiriye ndetse nabo twari turi kumwe. We had excellent discussion about our bilateral relationship. Uganda and Rwanda relationship is stronger and warmer than ever. Ati ndashimira cyane uburyo batwakiriye, twajyanye ibiganiro byiza ku mubano w'ibihugu byombi. Umubano wa Uganda n'u Rwanda urakomeye kurusha mbere hose. We thank our two presidents, His Excellency Kaguta Museveni and His Excellency Paul Kagame. Turashimira abaperezida bacu bose, Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Perezida Paul Kagame, for their enlightened leadership of our two brother country, uburyo batuyobora ibihugu bibiri by'abavandimwe. Asoza agira ati murakarama. Ayo ni amagambo yanditse mu rurimi
rw'ikinyarwanda. Ubwo nuko nkuko bimeze, ibyo nibyo yashyize ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, yashimiraga n'abakuru b'ibihugu byombi. Mu butumwa bwe General Muhoozi Kainerugaba nyine yashimiraga abaperezida bombi, azi ko bombi bagaragaje ubuyobozi burangwa n'ubushishozi kandi bukomeje guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi. Ubwo yasoje nyine yifuriza ubutumwa bwe nyine babwira ko abasabira kuzarama. Bibyerekana ko uruhare rw'abakuru b'ibihugu rukomeje gufatwa nk'ingenzi mu kubaka umubano mwiza. Mu gihe yari mu Rwanda, General Muhoozi Kainerugaba yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Nk'uko amakuru abitangaza, baganiriye ku mubano w'u Rwanda na Uganda uburyo wakomeza gutezwa imbere. Baganiriye kandi ku mutekano n'ituze mu karere ndetse no ku zindi nyungu ibihugu byombi bihuriyeho. Ibiganiro byerekana ko umutekano n'ubufatanye bikomeje kuba imwe mu nkingi z'ingenzi z'imikoranire y'ibihugu byombi. Ku cyumweru, General Muhoozi Kainerugaba yakomeje ibikorwa bye mu Rwanda, yifatanyije n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva basura ibikorwa bitandukanye by'iterambere biri mu mujyi wa Kigali. Uzinduko rwabaye umwanya wo kureba aho Kigali igeze mu rwego rw'ibikorwa remezo n'iterambere ry'imijyi. General Muhoozi Kainerugaba yanagiranye ibiganiro na Madame Claire Akamanzi. Ibiganiro byabo byibanze ku ngingo zirebana n'iterambere n'ubufatanye, nubwo ibisobanuro birambye ku byavuzwe bitatangajwe. Byagaragaje ko ubufatanye hagati y'u Rwanda na Uganda butareba gusa umutekano, ahubwo bunareba iterambere n'ubukungu. Aya magambo ya General Muhoozi Kainerugaba n'uruzinduko bishimangira ko u Rwanda na Uganda bikomeje gushaka gukomeza umubano wabyo. Nk'uko amakuru yatangajwe abigaragaza, ibiganiro byibanze ku mubano, umutekano, ituze mu karere n'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Icyakora ni ingenzi kwibuka ko uko umubano uzarushaho gukomera bizagaragarira mu bikorwa bifatika bizakurikiraho, haba mu bufatanye bw'umutekano, ubucuruzi cyangwa izindi gahunda zihuza ibihugu byombi. Ariko kubona General Muhoozi Kainerugaba yagire uruzinduko mu Rwanda, mbibutse ko igihe umubano w'u Rwanda ndetse na Uganda utari uhagaze neza, General Muhoozi Kainerugaba yakoze igikorwa gikomeye cy'ubuhuza hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Biza nyine n'ubundi biza kubyara umusaruro, umubano w'ibihugu byombi uza kongera kuba mwiza kurushaho. Ni ibihugu by'abavandimwe ndetse hari n'amateka akomeye u Rwanda rufitanye na Uganda. Ubwo turavuga ku bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Murabizi ko inkotanyi niho zari ziri. Ibi byose nabyo ntabwo twabivugaho muri iyi nkuru gusa, ahubwo twazashaka bigiye tukibukiranya uburyo ingabo za RPA zari zibayeho muri Uganda mu gihe cyo kubohora igihugu. Ibyo byose nyine ni ibintu twaganiraho, ntabwo twabiganiraho muri aya masaha gusa. Ubwo rero mu gusoza uruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba mu Rwanda rwaye ikimenyetso cy'ubushake bwo gukomeza gushimangira umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Uganda. Yashimiye Perezida Paul Kagame, Madame Jeannette Kagame ndetse na General Mubaraka Muganga ku buryo yakiriwe, anashimangira ko umubano w'ibihugu byombi ukomeye kandi ushyushye kurusha mbere. Ibiganiro yagiranye n'abayobozi batandukanye byibanze ku mubano w'ibihugu byombi, umutekano, iterambere n'izindi nyungu bihuriyeho. Ahubwo we tubwire, so we ubona uruzinduko ruzatanga umusaruro mu gukomeza umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda? Ubwo igitekerezo cyawe rakiduha aho muri comment. Wowe ibintu bikomeze kugenda neza, kandi subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kwana muri gahunda zitandukanye. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere.